Karbi Anglong Autonomous Council Kemi Secretary along Ajulote Lip Amithang Amat ang song penabier penang song Karlu Arbunga Piahi Igiti. Sinuniza na hiti ang kang malam araki ahar mukicho apai kebat. Ronga sopan arenga hukipa sopen PDCK atum nokbe kecipaklang. Kardom ada beberta long penili tunali timungpi non birdang tonpen acu ikha. Karbi Anglong Autonomous Council Kemi Secretariat along ajo ing Samria Porote lip amithang amat aber ang songdam adeti pusi bang ang mithur prokacithan hur alam chokamar ang bong cithan rinti. Karbi Anglong Autonomous Council Kemi Secretariat angding along ki damji apan dong campaign ang parta lip oversight do. Lip lage karen avete dam ino rihing ame mate karen do nangji. Lip akira pen pinang ana chokamar atum ang song lapen arum ki hirjoy ilo bonta. Laso lip ajolote amithang aber pen ang song pen arum nangir adeti pusi chokamar ang bong abang ang mi thupro. Mahumimi alam cithan rinti pinang anabang pu atum kaningje atengke hem kikim ahut longjon kapang thirthe nujok hering jintak kang thirthe ajoksi laso mahumimi alam pheri mimi alam cithan longlo sar eng saru atum kapin khada tengbu sikhiniani akimi secretariat achotaya long kithok kijil padosi kidoan kichak nap sai dak sai plinjia phan arnam pen chipami bang kurusa rang li ingleng sang pan bade ingleng agang bra pasi hang nam si pini ladak ingleng abra na thana teng pen ladak council office along si aprang mut egene la council building nona kimia hem along bang ke la album afia la tinai pulo la si claim lo album afia ita bukan tapaka abu PC pilo abu kanta pare pame la pena fitu ako no la hem phua se da claim nang pulo la sem phua se da duan along la hem la jitu council la building athing no along si ase da ka krilo ase akita mission pare phat la pendra fit non la dak ilong dolang busi la murti ne di phuathan pen la murti langnu asa murti langnu pen la di phuathan abang ke di phuathan abang ta ne bo joni wang alu jon api jon asi wang alu bangke ke par e la api bang par bi la pe la murti langnu pu bang ta la api jon alu jon lo hala bangke alu bangke akan par bi api bangke akan par e ai dadak si piniani bangke abokan bangke akin no we ke di pinop ta we asi noni tumta matara bang seketi tumateng alam men si ladak council office long ta sa kineng pula soka clear teng si ditum ladak akti dunilo tenon pen jok wan pama wala so ke jok wan bang ke la bu kan tanang tha teng te mission nai ma wajal he dak ni tum la so te ka kli bang ke la council office long joka mar ke doan pun pela kontaktar tum pun non jok tum ke bang tum an seta melo la dak ke bang tum pha jate ye na ke sung pa be da ye pha kusi ke cher khap be ye phan kusi ni tum la bu mu ka da teng se than lo la so teng te e ning ta ing samuchot mijima jogima pula si mat nilo प्रथम आमी पूजा करिसु आमी आलबुं आफिया हि बुली कय आमा कार्बी भाषात एतो आमी पूजा करिलु एतो भाले आছিলে তাৰপিছতে আকৌ ইয়াৰ লগত আমি আকৌ হেমফু মানে আমাৰ কাৰ্বি যিটো ভগৱান তেখেতক আমি দান দক্ষিণা দি আমি পূজা কৰিছোঁ এই মুৰ্গী এটা দি পেলাই আমি পূজা কৰিছোঁ এইটো পূজাও মানে খুব ভালে চলিছে আৰু লগতে আমি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ডিফু থান এই ডিফু নদীৰ ওচৰত আমি আছোঁ সেইকাৰণে আমি ডিফু থান লৈছোঁ এই ডিফু থান পূজাও মানে একদম ধুনীয়াকৈ মানে আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ আৰু লগতে আমি এইটো আছিলে আমাৰ মূৰ্তি লাংনু বুলি কয় আমাৰ মূৰ্তি লাংনু মানে শয়তান আৰু এই পূজাও আমি কৰিছোঁ এইটোও ভাল আছিলে একদম মানে আজি পূজাটো বেয়া বুলি আমি নকওঁ চবফালে চব মানে ভাল আৰু ইয়াৰ মানে ৰাস্তা আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু মানে যাতে যেন মানে ভূত প্ৰেছে ইহঁতক মানে নধৰে তাৰ কাৰণে আমি ইহঁতৰ কাৰণেও আমি মানে আশীৰ্বাদ খুজিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আমাৰ কাৰ্বি যিটো ধৰ্মৰ মতে গতিকে আজিৰ পূজাটো আমি খুব
ভাল মতে আমি কৰিছোঁ আৰু Number 26 Duar Bagori constituency ke parlo Bagori PHI IBM aji ki dingklui pen ki kim kerang ke patang thek thea demalong vosik ni phai hinia ni ada por phai crazy ra chitim apor malom tourism saikam IM la pen Duar Bagori MSC atum ke lang chari dam abirta phirang ke pen birta nang pale Karbi Anglong Autonomous Council M Lunsing Teron la pen Duar Bagori MSC Richard Tok biatum ke lang chari dam bangso along Karbi Anglong Autonomous Council work engineer Horace Teron lapen contractor pen ang part of BJP asong claim bang pu bang piatum ta chitong dun lapen kilang chari dam kipado along RDP dun ladak chithan pon me PHI ahem kitangun e adular puthot tourism asai campaign chipari deng pon thusi tourism IB ahem kimi kikim lapen kapin chong pon thuji aphan kachisik pon abirta ribdun long lapen ang part lasu kitlang chari dam kipado hut so cheng thenda mendur be arong along kikim bom tourism IB along ta langchari dam padu pontu kidam tang vosik ni pha isiani difu pen ki paklang ajha ka berta halu along all party hills leader conference asongja po jai ka thar pen non ki haitang MP Horen Singh be aphan nongno ki jo alam aputhak vosik ni phai hiniani difu rong the ang amekar Matthew Ingleng pen kapachini pona berta pherang ke pen katni salong berta nang pale birta halu along kiklang ateng APHLC ame pu jai ka thar alang li pen Akoy ki pipon ateng ki kidam tang aruni phai ingkoira ki thom arni lok sabha kilik ang thek kiklang ahut BJP asong pen ki hai ang thek kilong a joining Karbi Anglong Autonomous Council CM abangalo long ning arong ka chipi kilun ki kan bom ahut MP Horen Singh be kimira thengno lam kaning je ahut inur asar pi maraphan ke ba wade ang om ki pa phopu se APHLC pen pherang ki amai ki pa dupon along je ai ka thar pen kaning je pado Raso puthak di furong te ang Amerikar Matthew Ingleng pen APHLC amai pujai kathara phan kapachini ang parta MP Horen Singh be phan dia chu hang nang jiputa alang lihin pen kapachini ponthu hai MP Haidet pen ningarong spi kusik nilitunta penan sobani damlo lapen alang li phan kardom spi damlo lapen alang li halabam so ahut kupilo nili chorde lapoli kado kawe asar timar lapen asar mar lapen BJP party tumanta loan rapel lapen kan rapel halabam so nili ta kardom jipilo nili Horen Singh be phan sar kardom pulo Inke Horen be phan nili pulo halake nangi supilo sar busi nili Horen be sar phan nili pulo Horen be sar phan asupi aronsi pong om di parod hala so porsi kini jai kathara bangke Horen Singh be kangri lapen kangkrang pen bang asar pimar phan abang ape phu lapen ke ot bolang peninge chok ti lapen jai kathara ban isi kani kangtung ke bang pisu phan kelem bolang lasi arleng alam ta thegoni kelem puro ti phan si kelem puma lata ekdom junup pi galam binong porsi inut jai kathar aphan nili kipudam kangtung le hello je alangli lam ningi pusita alangli kupiluba munthi bame lapen mathadam bame nei Horen be da pen niliha masor atum arrelation kupiluma lake Horen be ta mathadam bame nei athe Horen be nilichor phan ke or abang PML lake manim BP lo lapen Horen be ke niliha masor ke apunul lapen kupiluma Karbi customary alo alam ta alang li nige verlo pinihu la bangso customary lo Karbi customary lo aruna teng bejon si itum mathadam pulodante pini hokpera bangge itum je kathara banta Karbi customary lo aruna teng ben lam charjumi me ason si nili thedamong lasi aku eson kipudam kantung la helo je alang li phan ke inu gyani kusi pirthe itum Karbi Anglong amuni da tum ke mathadam lo inu gyani lapen intellectual kusili tum badam lo inu gyani lapen intellectual amunit si pini bang kilun ke kan ke hai ning arong ka jipi along kilun ke kan along ke lohoi ke dolo kado ka beta ke hai masi ning arong jipi be dar bang dolo ke hai ke batu ta ning arong jipi lo ke bonta hola bang so ke hai ning arong jipi ahut ke api su da dopo chora dopo bang kapre ka tum da dopo asi hula soalam mathadam pamimi si alangli kupulama itu tum
pini litum thekdamang putte MP purote itum Karbi Anglong pen NC Hills itum dak population ko ano magito alang li lo hempur Karbi Anglong hempur alang li pana son alang li lason nong nu ki man tap pensi alang li pini khaya farman ka claim yi polong advantage wene de nai lapen bang afang nong nu ki yo pensi alang politics advantage wene yi polong ke kali de nai non malom so porphan birta mungton pa iksana Made like a gun, goes like a bullet. Isan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mobi pathat birta long wangthulo Bokazin subdivision ke parlo silonizan ahiti angkang malom raki ki choaphai nangbat bom tanglo pusi SYJ UKYA lapen KAYO asonga tumben vosik niphai hinia ni card news along birta nang pale Kidam tang pinang ana ningkan penta Bokazin subdivision silonizan ahiti angkang malom raki a hormu ki choaphai nangbat bom ro pu arjulong bom lo
la si song trok hampanga song chilang siaru ni phai thom ke prai siar ni siloni jana hitia dim an paledam si kelang chari padodam alang litum adim an ki paledam ahut ke munida tum kat enlo bonsitami adim along pen ganja la pen ganja ki mong ahor mu long pon pusi syj akong chun bang roki tok bi pen pachini asolong osumadum sitami penangan la class 8 class 9 tum si non lomang ke kichu hung delola drugs ganja la so puthak militum adogwe arat phan pachini gang tum mangela hello je ki jora tum penangan dulo bogajana lilo sinilitum along humri lo penangan theglong lo lasi non nilitum penahin bangke labang so koson si homas ବ୍ୟବস্থা ilitum kelang pangching naima hamphang song do an lakar biang long hamphang song do an atum chelang pet pen labang so kopine drugs la high awareness in social elements activities upon ilitum paprejima koson si ilitum laso ahormu koson si pawi labjima laso phandang ilitum kadowe thur pak pen ilitum chesong nang ponon ki thur mi owe atum phan asi ilitum penahin ke pachini bangke lahenlo ilitum ka theklong bang ke halada kani doji kani theklong lapen kani lapen halada ganja do la ganja mane isi bangke la aduk amenta kopulo bangke heroin to nebine labang so bustu bang ni bang anchini nedalo sitame aduk do hala so powder lasi kichocho osomatum lasi osomaratum la sonsi kemathala je penangan tum la class 8 class 9 tum nektai chiplok monjok si dam si haladak chodami along ne laso bosto kosoria si kaung nai ne ine ke silunijam dopi silunijam la pen dak khatkati lahorijam la dak lom an ke jumpur lo lage bogojana lelo pen difuan ta do nang som hada gram pen amuni de machet tong amuni tum han bang chitong nong le la kicho sumar tum han bang nut bhaini tum han nep long si nang chithan lo je amuni tum han bang chini ne atum ta nang tham hek thedelo parents man to la sama chobek tuma api po tum tame chupu dekhe det pen ajok si da mane litum handa ekta mane report ang pilo la si litum man ko da komuni dam si mai lang chari dam ma ko son si sulibo ma ko pc ki sulibo ma ko ma si tum dam lo ma inut bahini man che tong je la bangke la so hormu bangke chana pada ma son system se dakke mane sulibo trucks bangke ne laso bosto ke do town nong bong mat ma town pen mane sob so town mit bazar pasap सब हेलो chat है लातुम के मोंग बांगे हाबिदा जोसी के मोंग से बेटा लोंग लुन सामने la bangso ara ki hormu ke pabir je phansi tum kar bing long ara afan ka pachini bukini karni salong pen atrobi ben sibang lo so ni channel jugedi ni ami প্রচার কৰিব বিচাৰিছো জনসাধাৰণক গতিকে আমি এইবোৰ কেনেকৈ আমি নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি ৰাইজৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি 6টা সংগঠনৰ পৰা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমি অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ ডিলাৰ বা ছাপ্লায়াৰসকলক যাতে অতি বিশেষ কৰাপ্ত কৰক বুলি আমি 6টা সংগঠনৰ পৰা Bukazin subdivision Socheng Thenta constituency arlo Langkhang Chondro Athoya Longwosik ICR ni rong aswa phan kitheng kichok kachinek claim parpen PDC ke abang phuatum nokbe kachipaklang Karbia khayang phun along le philang kirai kom je nokbe atum rong aso kiduk ki boy atum aphansi kai ki tapang sodang buke chikok lilo Birta kilong atengge Socheng Thenta constituency arlo Langkhang Chondro Athoy along wosik ICR ni PDC ke amen pen bang githom adai ka we ki boyted aphan ki theng ki chok ajok si chilang nang set anlo apran dam jui jonglo areng ki so bang githom amen chonro athoy arong asor horenteron romenteron na pen mensing terang pusi pangthek areng ki so ahir ki tan ajok alang litum Salona Public Health Center along se chilang nang set lo kisung gi phwa hem anta me kai tekang etsi hem hongwai paman towar dampom ahut sing timung arong asor seng terang lapen aria sangho banghinia tum chepeng si bangki thom horenteron romenteron lapen mensing terang bangki thom aphan ati matham pupe kaipum theng plak pen kateng kheng padam thorlo constituency asor kisung gi poalam arjulong pen wosik hinia ni Karbiang Autonomous Council IM kachirong BP adimalong paledam si kisung kipona alam humridam Ada beberapa bang kela bansigang ton paikla demi thakme kurang tu